Kita tukar masak rasa makanan di lidah tapi tak telang, batal tak puasa? Tak batal lagi tak telang. Kalau kita tahu dah masakan kita tu tidak rosak, tidak binasa, makruh kita rasa. Tapi kalau kita tak rasa jadi tak tahu, takut jadi masin sangat, takut jadi tawa sangat, takut rosak masakan, maka rasa itu tidak makruh, harus. Faham lagi? Tapi rasa saja wajib kena kehek. Nampak? Sebab bubuh rasa makanan kalau tak boleh tekak, buh dalam mulut saja. Yang batal ialah al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Apa makna makan dan minum? Melepaskan makanan daripada tekak. Biar lepas dari tekak ni baru batal. Jadi mu rasa dua ni, atas lidah ke bawah tekak? Bawah pada huruf hamzah ni, awak sebut a ni, dia kata a. Amno. Jangan politik ni contoh. Ni a tu hamzah, faham? Bawah pada a tu orang panggil telang. Okey? Jadi orang rasa di lidah tidak telang, tidak batal. Faham? Kena kehek mula. Tapi kalau orang pandai masak dia rasa. Kita tengok tuk kita masak ada rasa. Itu cocok jadi kuih tiaw. Bobo cancang-cancang jadi kari. Nah, tak ada rasa pun. Kita tengok bini kita, Pak Ali betul. Dak juga. Betul tak? Kalau dulu pengalaman Tok Nyang kita kan pandai. Betul tak? Buat kari jadi kari, gula kuning jadi gula kuning. Bini kita suruh buat si agang. Wah, macam si kapik. Wah, dia. Faham tak? Belanja mahal 30,000 sebesar.